ole tungtu ma chuanin mi tam takina kan hriat chak mai pu TBC-an enge banna a thehluh chhan hei aron soi chiang ta ani hei kan thlir chiang le dawn ani hengpawni se tu lai chu ZPM boruak ZPM party boruak nimup mai ne kanan zuya Advisor to Chief Minister Finance and Planning pu TBC dal ven chungan legislator ani na angamo phurna sang te a hlen chwa theinan le ZPM party ta na ma alak tamjok theinan advisor to Chief Minister na a chel chu aban san mai chu la ngain Chief Minister ne na ban na a thelu ta Chief Minister ero in advisor zinga mi in ban na a thelu hi apum lo tur thu a soi thung LPS palayin vo in chuna a chena MLA quartera len chila akom na a pu TBC lal ven chunga chuan Nimin Khan Chief Minister pulal du amhne na advisor to Chief Minister achanga banna a thelu thu soya ZPM party shwai tu te hne na po chongka in banna a thelu thu le hetiang ma alak chan te hi a soi fiati a soya an party din mun thlirin an boruak atla hliam ti te chu an pom ngam angai thu te Advisor to Chief Minister na chel chungchuan party tan achang kai tok lo thu te asoya chubaka advisor to Chief Minister na achel na a na tho NC lovin mitam takin beinan an manga an party in ator pha ti te chungte awang chuan ban mai kha tha a sha ta wangin thuthluk na asiam ta ti soi pu TBC lal ven chungan Chief Minister hne na banna thelua chuan MLA ani angin mo phurna sang hlen chhuangai anga hle ti te Mizoram Legislative Assembly Nwaya Committee Penga Chairman le Committee Member ni na anei nual thute mipuirin ngam le thamwan puitlak ni tur chuan a official role legislator anga omchu achul nia a shat thute atar langa ne pawni se tuna aron soila te pokha thil dik lawani mi alawa abigin hei tun lai ZPM party boruak hi a thalam pangai na chelam pang hi atam hle ti thayani mani loka by election in thanga khata khan hlotlin an changlo chho nen khanin social hi an hlo chho cher khop maya tu tuat pu TBC-an aron soi bana thelu chhan aron soi po hi uluk taka ngai to chuanin a demo mi alawani ama hi ni ta ila kan ti thaulo mo ti te kha hanin ngai to tlang ta ila asan chumi pui hianin thil kan ngai dan ani lo nalai na chuanin han soi sel te mo han rik pop mai te hi kan hre to si lowa chuwang chuan ama ngai to party mi le sa te uluk zoka ka vil theina turin hei ka ti ngai ne aron ti ni ya le lawa chuanin ade mom khati lem lo khop mai amara to Chief Minister khan pom lo bur maya boruak lian zok hi om chho mai angem ti te hi ngai to na lu ta ne heba ka hian sarkar in opna hau tak lo minimum government siam du na ril ru aput laya sum sen ti hau tak zonga a in nam noi chu fu ber lawa a sha thule amale sarkar tan po thil chaber ni lem lawa a sha ta wangte in a chan vo chel chu ban san a chul nia a sha thu te atar lang Alekha thelu a chuan advisor to Chief Minister Finance and Planning na ban san tura athuthluk na chu ZPM party a chandwan zel na turle a hlotlin zel na tura ta na poimo tak nia sha thute party chanlen na le nge deuh na turin a theina chu a man a chul hle nia a sha thule chumi awang chuan thil dang in ti buai tir chia angai lo ti te tar langin advisor ni na kaban san chuan nakin zela kan ma chhon tur tam tak tan ZPM party hi ka thuam chak thei jok don ani atibok Chief Minister hne na lekha thelua hian pu TBC chuan advisor anga anwai tho chu a hluin choimona tluk hial ani thute achungarin na nga ngam na le sarkar ta na poimo finance le planning lama tha a tho ve thei chu alom hle ti te soin advisor ani hun chunga aton tam tak le a shat bel tam tak chu a hluin nakin zela po avong reng to don ti te atar lang bok Advisor to Chief Minister in banna thelu chungchanga hian Chief Minister pulal du oma chuan pu TBC banna thelu chu apom lo tur thu in thu thar theder tu te zona achang vo in choma a Dr. Arlal Thangliana MLA ta na lak lu in khom nei zo a press meet en zona an zo a angai dan hi asoyani kapom lo abanda kapom lo chu song so pu
TBC-an advisor to Chief Minister na ban san tura banna a thehluh chungchang hi ZPM party shwai tu te chuan an lo hriat to thu LPS palai an shila party shwai tu te eruin an la soi ho lova tuna chuan TBC a chungchang a hian party in thuthluk na an la nei lo ti an soi bawk ani important se tuna thil thleng hi chu TBC hi kan hriat angin ati lo na hi chun ti lo ve tak chi hi ni ya Chief Minister pudu oma kan thra chiang boka pakhat hianin ti tlang thawa tu mangem mo nge ni ya ZPM party how to lian te na an thutluk na kha TBC hianin aton ngam lawanga thatakin om le mai angem ti ta khari ro la nga chu ti rualin ZPM party chhunga boina om pha angem ti thleng khanin ri ruwa hen ron langa ne poni se TBC-an engwanga thehluh nge ani banna thehluh nge ani ti la ya kha kanon soi chiang viau maya indemem nge ne ya fing khop maya hun taka ati tur dik takaron ti ni ti jing ai in lo tel ve ti la ya kha no soi ve la do ni en lo na angamo phurna sang te a hlen chhuah theinan le ZPM party ta na ma alak tam jok theinan advisor to Chief Minister na a chel chu aban san mai chu la ngain Chief Minister ne na ban na a thelu ta Chief Minister ero in advisor zinga mi in ban na a thelu hi apum lo tur thu a soi thung LPS palayin voin chuna a chena MLA quartera len chila akum na a TBC lal ven chunga chuan Nimin Khan Chief Minister pulal du amhne na advisor to Chief Minister achanga banna a thelu thu soya ZPM party shwai tu te hne na po chongka in banna a thelu thu le hetiang ma alak chan te hi a soi fia ti a soya an party din mun thlirin an boruak atla hniam ti te chu an pom ngam angai thu te advisor to Chief Minister na chel chungchuan party tan achang kai tok lo thu te asoya chubaka advisor to Chief Minister na achel na a na tho NC lovin mitam takin beinan an manga an party in ator pha ti te chungte awang chuan ban mai kha tha a sha ta wangin thuthluk na asiam ta ti soi tu na ron soi lai kha adik mel khop maya tam takin TBC ami manin an ka panga thenen ZPM party azong in an beidon ania maro chumi tam takin advisor to Chief Minister ni chung hianin chak takina kal thei thau om sia ti ang chi te in hial na kha tam man viau to ni tuna hianin poni se pui chau mum dong khop maya ZPM party hi an mitam so kina an be sei ang hianin kallo hanti theinalai hi tam takhi om ve thua chu ti rualin trend ZPM party ron lu thar te po tam takanom saunuk reng boka TBC lal ven boro khia te fak lawani banna thelua chuan MLA ani angin mo phurna sang hlen chhuangai anga hle ti te Mizoram Legislative Assembly nuaya committee penga chairman le committee member ni na anei nual thu te mipuirin ngam le thamwan puitlak ni tur chuan a official role legislator anga om chu achul nia a shat thu te atar langa heiba ka hian sarkar in opna hau taklo minimum government siam du na ril ru aput laya sum sen ti hau tak zonga a in nam noi chu fu ber lawa a shat thu le amale sarkar tan po thil chaber ni lem lawa a shat awang te in a chan vo chel chu ban san achul nia a shat thu te atar lang Alekha thelu a chuan advisor to Chief Minister Finance and Planning na ban san tura athuthluk na chu ZPM party a chhan duan zel na tur le a hlotlin zel na tura ta na poimo tak nia shat thu te party chan len na le nge deuh na turin a theina chu a man a chul hle nia a shat thu le chumi awang chuan thil dang in ti buai tir chia angai lo ti te tar langin advisor ni na ka ban san chuan nakin zela kan ma chhon tur tam tak tan ZPM party hi ka thuam chak thei jok don ani atibok chiang kal khop maya enge in hudan khalo soi ve ula mi tam takina anrin dan aron komena po hianin ban san poni se ke chuanin he TBC laka hi chon base na kanai sang to lawani anti me ka reng boka ne chu ti rualin athazo kang ati harma ma ani ti te anom thua boka nge mudan lo soi te ZPM party chunga hian nget asiam pha in ringem apui chau viau mai thene chu ti rualin a fel fai nga thup thei tho boka in mudan kha in lo soi ve la chum do ne